Hey guys, meze mute? Nanjye meze bon. Tumeze neza. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, mwari mugeze iminsi mudusaba twamuzanye. Nguyu. Turaguhaye kazi. Okay, ibwira abantu. Twari tumaze iminsi tuburanyeho gatoya ariko no munsi twagarutse. Twari tubakumbuye cyane kandi turanabakunda. Mukomeze mudusapotinge, mukomeze mutube hafi, mukore subscribe na share. Kuko igihe cyari kibaye kirekire kubera impamvu zitandukanye, ariko turabakunda cyane. Mwitege ibintu byiza biraje. Hari akantu ushaka kukubaza. Hari umuntu umwe nasuye avuye muri Afrika. Arambwira ngo natwe twaraje. Ako kantu wakavuga iki? Natwe twarababonye. No musubiza ngo twababonye. None umuntu yakubwiye ngo natwe twaraje biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye kuko mwabihoreye. Mumaze kubihorera none baraje. Kandi utaba waramuzitiriye dosiye, utaba waramwimiriye kese yiwe atari wowe uyifite mu maboko. Kandi iyo avuga ngo twaraje buriya tawuzi cyabashingiyeho ku ruhare uba ufite kuri kese yiwe. Yego. Ariko rero kuba yaraje Imana ishimwe cyane, kuba yaramurukije. Kandi natwe musubiza ngo twababonye. Oya, urakoze cyane. Gusa nanjye ko mzumva umuntu kubwira ngo twaraje, mbese ashatse nko kuvuga ko mwari muzi ko atazoza niyenda akaba yaje. Kandi si wowe ukora muri HCR, tukora muri migration, tukora muri OIM. Mugende mwirinde Guys, ayo magambo yo kuvuga ngo natwe twaraje, mwirinde. sinzi icyo asobanuye. Ariko niwe ukora muri migration. Nije wangura amadosi. Kese yawe ni kese ye niwe bivite. Rero nukuri mugira imitima myiza ndo cyane. Mukushi mugende muyireke, mukushi tuyihanagure. Kuba mwaraje nikaze twishimane, ariko pana kuvuga ngo natwe twaraje. Yego tuba tubabona ko mwaje, ariko pana kwibutsa umuntu ngo twaraje kandi twaje kubasura. Siko kuri? Rero abantu mutarakanda subscribe, gira icyo babwira. Ariko uko ndi mu kureba ikingereza hangaha cyamwe amazi cyagotomeye rimwe. Guys, ngaho rero turasubira nakagaruka. Ciao ciao.